Туугандар, ассаламу алейкум. Урматтуу Дон Кабар YouTube каналыбыздын катталуучулары, саламатсыздарбы? Сиздердин экраныңыздарда Дон Кабар каналы. Туугандар, бүгүн 2 март 2025 жыл Чүй облусу Токмок мал базарына келгенбиз. Биз сиздерге азыр уйлардын бааларын билип беребиз. Колдон келишинче сиздер бизди колдоп, баягыдай эле тырс лайктардан басып, сындырып басып көрүңүздөр туугандар. Рекламалык номерлерибизди айта кетели: 077 388 350. Эгерде ким уй сатам, мал сатам деп калсаңыздар, байланышсаңыздар болот. Мындай күндөрү деле чыгарып беребиз туугандар. Анда эмесе жагымдуу көрүү каалайбыз. Алдыда уйларды көргөзүп беребиз. Кой базарды киргиздик. Жаш музоолорду, 1 жашка чейинки торпокторду дагы киргиздик туугандар. Көрүңүздөр. Колдоп туруңуздар туугандар. Анда эмесе кеттик, баштайбыз. Кана бул жер семиз уйлар турат бул жерлерде. Байке, ассаламу алейкум. Мо семиз уйлардын баасына айтып коюңуз. Баасын айтпайсыз. Бул 140 миңден. Мен сизди тартпайм, тура бериңиз, торпокту эле. Уйларды то есть 140 миңден дейт. Бисмилла дегенде эле тартпа деди го. Мына кунажың канча экен? Туган кунажыңыздын баасын айтып коесузбу? Канча экен? Баасы 100. Бул союшкабы? 100 миң дейт байке. Жакшы, рахмат. Мына уй канча экен уй? Уй канча экен уй? Ассаламу алейкум. Уйдун баасын айтып коесузбу? 135. Боосбу? Сой, я. Семиз сойгонго 135 дейт. Рахмат. 135 миң дейт. Мындай уйларды көрдүңүзбү? Союшка тизип коюптур мына жердечи. Мына уйда жакшы экен. Мал болсо деле болчудай. Ээси көрүнбөйт, ээлери. Азыр көрөлүчү туугандар. Вай, сурап көрөбүз. Муну алып койгон окшойт. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Канчага алып койдуңуз ушуларды? Сиздики? Элдики. Элдики. Сиздики эмес. Мунулар кимдики могу сементалдар? Элдики. Ээси жокпу? Кандайсыз? Канчадан? Бааларын айтыңыз. Музолор. Алдыңызбы? Болду. 150 миңден алыптыр. Жакшы. Сементалдар, Сементалдар экен, мына. Жакшы. 80 литр сүт берет. Мынакей туугандар, шуну алышыптыр. Просто sen bu hafta git de git. Кана алдыны карап кете беребиз. Мыякта да чоң уйларды көрүп калдым. Аңгус экен. Ээлерин бар болсо көргөзүп бересиз. Мына. Караңыздарчы, гигант уйлар экен го, бар го мына. Туугандар. Булар алынганбы же сатылабы азыр? Көрөлүчү. Байке, ассаламу алейкум. Кимдики байке могу? Эси көрүнбөй атат да. Көрөлүчү. Табабыз азыр. Мынакей туугандар, швиц кайсы? Бишкектикиби? Кайсы канчанчы поколение? Неге? 230 миңден дейт. Швицтер экен, мыкты швицтер экен туугандар мына. Булар боосбу? Кысырбы? Эткеби? Ох, машалла, этке дейт ушулар. 230. Номер айтасызбы? Я, YouTube'га. Телефон айтасыз? Канчадан кетет? 220дан дейт. Макул. Башка жок да, ушу үчөө эле да. Болду. 220дан кетет дейт. Этке дейт. Туугандар. Бирок жакшы уйлар экен, токол мындай, бойлуу. Кеттик анда алдыга. Ошон маалымат бер. Я, швиц дейт. Парадасы швиц экен мына. Жатат го бир. Достор. 220дан кетет дейт. Туугандар, бул уйлардын ээсин таппадым, чынындачы. Азыр өзүбүздүн жергиликтүү уйларды көргөзүп беребиз анда. Каналдан алыстабай көрүп туруңуздар. Кеттик туугандар. Галштин бар экен бул жерде, мына навестин астына келдик. Галштин 180 миң сурап атасың, а? Канча литр сүт берет? Кана? 20 береби? Жакшы. Мынакей 4 эмчекетиң иштейби? 4 эмчекетиң иштейт. Иштейт, 20 литр сүт берет экен. Сода болду? Болду. Канчага бербедиң? 170 миңге чыкты. Бербептирсиң. 170ке бербедим дейт бала. Жигит. Номерин айтасыңбы? Айт. 701 071 19 31 01. Жаш бала экен, мектеп окуучусу. Ала тургандар чалса болот. Кайсыл жерде боласың? Дөңарык. Дөңарык, Токмоктун
үстү жагында дөң арыкта болот экен. Анда кеттик. Рахмат. Неде да бир алап өтөт. Канча баасы? 180 миң. Саамбы? Бойлуу экен, эмне порода туган? Бул черно-пестрый. Чорный пёстрый. 180 миң дейт. Канчанчысын тууду? Бул биринди тууду. Бирди тууган. Менен боосу. Экинчиге бооз. Гаран 4 ай уже. Уже бий экен, э? Номер айтабызбы кызыккандарга? Айтыңыз, кана? 0558 0558 649 649 37. 37. Мына туугандар ушул уй. Дагы барбы үйдө? Сатыла турган. Бар. Бар, кайсы районда болосуз? Базардын жанында. Şu Tokmok'ta. O, Tokmok. Tokmok'ta bazarın canında болады eкен мына. Экинчиси ичинде экен. Мына гигант уйлар кимдики экен я? Алындыбы? Сатылабы? Ээси барбы экен ушулардын ээлери? Жакшы уйлар экен да мына. Я. Олар кетти, анан бирөө калды. Сиздики булар? Булар этки экен. Бирөө сааны барбы жокпу? Бүт бары сан. Бардыгы саанбы? Бардыгы саан. Бузулуп калгандар, а? Үч эмчек дейт. 20-дан ашык берип атат. 20-дан ашык берип атат. Булар ферманын уйларыбы? Я. Швиц таза дейт мына. Бир эле желин эмчек иштебейт экен, калгандары иштейт экен мынакей. Гигант. Жанакы номерлерге чаласыздар. Азыр айтты го. 3-7 деп акыркы номерлерди. Ошого чалсаңыздар, ушул уйлар боюнча маалымат берет. Мунуңуз канча? Бул сатылып кетиптир да, Швиц таза. Канчага кетти? 200-дөн ашты. Жакшы. Мунуңузчу? Чоң. Бул да кеттиби? Бир кетти. Бардык круг урдуңбу? Мына мол эле калды. Бирөө эле калды. Кайсы калды? Мына 200-дөн өйдө кетиптир. Мына ушул калыптыр. Ушуну канчага бересиз? Бирөө калыптыр. Эми 190 190 сурап атыптыр. Канча литр сүт берет эми ушул? 20-дан ашык. 20-дан ашык берет. Жанак номерлерге байлансаңыздар, немечи дагы таап бере бересиңби? Ооба. Ушундайлардан десе, таап бересиң, э? Себеп биздин каналда көрүүчүлөр ушундайларды издеп жүрүшөт, көбү алып атышат. Биз ортодо көпүрө болуп берип атабыз да. Мына ушул жигитке чалсаңыздар, таап берет экен. Мондай уйлардан бааларын арзаныраак айтты, достор. Андыктан чалыңыздар, сураңыздар, достор, туугандар. Каналга катталып, лайктан тырс басып көрүңүздөр. Тууган, ассаламу алейкум. Канча бул токол? Я. Кетип калды да. Канчасы? Укпай калдым. 190, рахмат. 190 миң сом сурап аттыр. Мына ушундай, туугандар. Мына жанагы чоң уйлардын шериктери экен. Шарелле. Мына байкемде шарелле уй бар экен. 180 миң сурап атат. Бооз. Чоң бооз, Канчасын туйт? Экинчисин эле туйт экен мына. Шарелле дейт байкем. Жакшы. Канчага соода болду? 150-ге бербедиңиз, Номер айтасызбы? 4-cü поколение. 4-cü поколение. Шарелле. Мына. Чистоган, чистокровный. Айт номерин айтасыздарбы, айтпайсыздарбы? Айтыңыз. 556 Дон Кабар деген. 17 05 83. Ой, кечиресиз. Мына ушул номерлерге байлансаңыздар болот экен. Мына өзүбүздүн жергиликтүү уйлар. Ассаламу алейкум. Баасын айтпаңыз. 100 миң сурап атат. Бул канчанчыны тууду байкеси? 4-чүсүн тууду. 100 миң сурап атат. Канчага бербедиңиз? 95-ге бербедим. 95 миңге бербеп. Рахмат, 95 миңге бербедим деп. Мына жакта чоң калыштып турат. Канчадан экен могу? 200 lira. Сиздикиби? Жакшы. 200 сурап атасыз. Саамбы? Канчанчысын туйт? Или туган? 4 дейт. 200 сурап атат. Канча литр берет мындай? Сүтү. Hazır. Gezilde çıkart. 14 litre sütü var. Ушул туристта кезинде жүрөбү? Жакшы, 14-15 литр сүтү бар, Нода сиздикиби? Бул музоосу менен канча сурап атат? Музоосу менен 300 экен. Музоосу букабы? Бука экен, мына чоң экен. Кызыккандарга телефон айтасызбы? Айтыңызчы. Тургузсунчу байкем, көрүңүздөр, туугандар мына. Сиздер үчүн көргөзүп беребиз. Артынан да тартып көргөзөм. Номер айта кетиңиз, тууган. Таза галштинби бул? Таза галштин. Мына искусственный экен. Номериңизди айтыңыз. 501. 501 менен.
77, 77, 22, 22, 72. 72. Bunu qanchaga berasiz? Yaqin aytыңыз. Buni o'zini alam degan bir tuğan bolsa, misal. 200'den biraz düşük. 200'den tushib berasiz. Buni o'sha buqaqa. Bilmiyorum bari 80 beri atacak. 80 berib atışatdı, 80'e berбей атасы. Bu qancha aylık yaş? 7 ay. 7 aylık. Rahmat, Mana 7 aylık ekan. Tuğanдар артынан да көргөзүп коелук, мынакей. Мына желиндерин да көрүңүздөр, мына. Мына ушундай. Мына уйду көрөлүчү. Baykesi, assalamu alaikum. Qancha ekan uyunuz? Bahasini aytib qo'y. 125 suratdır bayka mına. Qanchancı tuğan? 4-cüsü. Qancha litr sütü var? 10-15 litr sütü var ekan mına. Жақсы. Mana shunday o'zimizning жергиликтүү uylar. Бұл жерде дағы музолу уй турат, 160 дейт. Мына желиндерин көрүңүздөр. Үрптөр аябай uzun болгон уй экен, 160 миңден. 160тан сураттı музоосу менен. Байкеси канчанчы музоосу? Экинчи музоосу дейт. Ушуну канчага соода болду? 150ге берем дейт. Мынакей. 150ге берем дейт. Достор, мына сементал кимдики? Байке сементал. Кандай? Канчадан? 150 музоосу мененби? Мына. Музоосу менен 150 экен. Бұл қанша литр сүт берет? Сүт үй атат қой. Музодан тышқары 10 берет екен. Жақсы. Телефон айтамыз ба? Мақұл. Телефон айтылбайды екен. Жақсы, туғандар мына. Ушул жерде уй сатылды окшойт. Сурайлы. Қаншадан сұрап атасыз? 110. 110. 110? Мына 110. Қайсы сатылды? Satılıyor. Болды. 110-дан сұрап атты. Боз, Боз құнажын екен, бірінші туыт, Қанша ай боз, байке? 7 ай болды. 7 ай болып қалды. Боз. Kaldı da. 2 айдан туыт. Қаншаға сода болды? 100ге бербейді. 100-ге бербей атасыз, 110 сұрап атасыз. Қызыққандарға телефон айтасыз ба? Бәлкім сатып бересіз. Айтыңыз. 708 менен. 99 05 82. Қаяқты малы? Чүйдік, Қайсы райондық, мысалы, жақынырақ жерде болса? Кегеті, болды. Тоқмоқ Кегетиден екен. Кегетиден, мына. Достар, алейкум ассалам. Жош, жақсы мал дейді. Біріншісін туып. Біріншісіне боз екен, туғандар мына. Көріңіздер. Çalыңыздар, егерде кімде-кім алам десе мына. Желін қойып қой. Артын тартып көрсетіп қойайын мына. Көріңіздер, мына 100-ге бербептір. 110 сұрап атады. 105-ге болса бере бересе керек эми. Сүйлөшесиздер ал жагын. Ал жагын сүйлөшүп өзүңүздөр. Бағаларын келишесиздер. Ассаламу алейкум. Канча экен? Бас. 100. Биринчи тут мына. 100 дейт бул дагы. Канча ай боз экен? Билбейм ошо. Макул. Өтүп кетейин, байке. Жақсы. Мына қара уй тұратын еді. Жақсы, Қашқа. Ассаламу алейкум. Қанша екен басы? 140 отан. 140 сұрап атасыз, Иә. Мынакей желіндері. Қаншанчы туған? Аз боз бұл? Боз. Кешірек боз. 140 сұрап атыр. Жақсы, рахмат, байке. 140 мың сұрап атам дейді, мына. Кешірек боз екен. Азы süt беребі? Бар азы, ondan ашық sütü var екен. Номер айтасыз ба? Айтып қойым. Айтыңыз, қана? 0700 930 564 номерлеріне байлансаңыздар. Чүйдің қайсы жерінде болады? Покровкада, Покровкада болады екен. Жақсы. Қаншаға сода болды? 35-ке бербей атам. 135-ке бе? 140 сұрап атады, 135 мыңға бербей атады. Рахмат. Дағы алдыны қарап кеттік, достар. Азыр бұларды дағы тартабыз, бұйырсачы. Чекеден, құнажындардан, бұқалардан, андықтан бізді жоғатып албаш үшін қатты алып көріңіздер. Қатты алып көрсеңіздер, біріншілерден барат біз тартқан видеолар сіздерге. Чекеден көре бересіздер ана. Ассаламу алейкум. Қандайсыз? Қанша екен? Бұны музолу. Сіздіке? Музолу ұйым не? Герефорд бұл? Музол сұрғач екен, 150 сұрап атасыз. Қаншаға бербедіңіз? Сода бол.
130'ga var. Bundan 130'ga verip ettir. Kança litre sütü var? 10 da 10 litre var. Sizinkiçi Tuğan? 110 sıra oldu. 110 muz olsun benim mi? Verelim. Veririz. Erkek. Erkek muz olsun. Birinci muz olsun şeydi. İki diş. Екі diş екен. Жақсы. Қаншаға бербедіңіз? Сұрайлы. 115 дейді. Пока сұрайлы. Туғанда. Мына ой бар екен. Жақсы бір көрелікші. Сұрап. Қанша екен ойыңыз? Туған? 160. Азыр боз, е? Қанша ай боз? 8 ай бол. 8 ай боз екен. Мына. Жақсы екен. 160 мың сұрап атады. Қаншаншысын туйды еме? Мира 2 ай бір сәт. Жоқ, қаншаншысын? Қаншаншы мұзау? Азыр екінші тур. Екінші тут екен, жақсы екен. Қызыққандарға телефон айтасыз ба? Қана айтыңыз. 0551 551 менен 11 11 83 83 77. 77. Қаяқта боласыз? Қайсы район? Қантта екен, люкста, қантта. Мынакей, запаскаларын көріңіздер, туғандар. Бұл жаңы туғанда қанша литр береді? Birinci tur 13 16. 16-ға чейін берген екен, бірінші туытында. Денсаулық жақсы ма? О, жақсы. Жақсы, қант шары люксында тұрады екен. Рахмат. Жаңа номерлерге çalсаңыздар, ошол уй жақсы екен. Жоқчы. Көріңіздер, біз сіздерге номерлерін алып береміз. Сіздер ала тұрғандар болса, çalып алсаңыздар болады. О, шүйістің есі жоқ болады. Жаңаға сұрап кеттім. Мынау не есі жоқ бұл? Жоқ, сатылып кетті. Қаншаға? Білбейсіз бе? Bilmiyorum. Сатылып кетті. Жақсы екен. Мына ушундай туғандар, сіздер менен канал автор Данияр болды. Шу черный пёстер менен аяқтайбыз. Мына кимдики екен? Ассаламу алейкум. Қанша сұрап атасыз? 190 мың. Галштин бе? Галштин. Қанша литр сүті бар? Тамырларын қараңыздар. 20-25 литр сүті бар екен. Достар. Донқа бар деген. Номер айтасыз ба? Донқа бар деген. Кетіп атады. Мақұл, кетіп аттыр. Кетіп аттыр ма? Жақсы екен. Ушу менен видеону аяктайбыз достор. Сиздерге колдон келишинче сан уйларды көргөзүп бердик туугандар. Сиздер бизди колдоп, номерлерге байланышып сатам десеңиздер, çalсаңыздар болот. Токмок шаарынан көрдүңүздөр, мал базарларды. Азыр бияка өтөбүз достор, туугандар.